Şınavendan uçayan radyoya denge gelden başkodarın heja euro 26 مجدار 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 10 لامد 12 امن چندنا و روزه ده پیشکش بکندم دم آزادی ریبراپویه لارژانتینی پشگیریا به پنگاوا آزادی رهات داین kampanya ریبراپور آزادی جی پشگیریا کورت چاره سری بین آبر دوام دکه پشگیریا جی kampanya ریاناو نتیجی هر دیچه مزنده به جی 18 ولایتن آمریکا باشور آمریکا ناوین زده 400 رخصت تبلیغ kampanya بون داوی هفته ال پایتخت آرژانتینی بیسون آریسه کنگره سالانه یا پکاتیا بیر حقیقت و عدالت هاتل دارخستن به کنگره ده داخواز آزادی ریبراپور تکرن و اف داخواز ده انجام نامه کنگره ده جهات راگهاندن هنج نونرن به کنگره میرین خواه بویرن یعنی زمان سروکا بری پارتیا گلا کارکرا آرژانتینه اعلان نونا وها گود امید آستا هری بلند ده پشتوانی خوش بو آزادی برز اپولوی جلا نشان بدن سکرتریا گیشتیا مجلس دائمی یا مافیا مروان مارینا ندونجی ارتش بودن امزانین کو دولت آتر gerek sucandı ki jibo azadiya gölü kurt u lideri kurt ve en piştevaniya xomezin bikin direktöre mafya mürvan a otonom neyşin marina jez kanu des şankir ku evnetene imzayan dedin ve hemen demede kuvvete parçaya ki jive ki kampanyada binen jendamen panels en rabol ve feministin abya yala mirta İsrail jigud je Arjantine emevet tekoşine liger hevriyen koyen kurt bemeşinen. Exigimos la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Y hoy, entre otras, adherir a la radio abierta contra la causa. Salvegera avabura PKK nezdbe Sibeye evçen rojelni gelek navendan tepirozgerin niçayin Kurdistan lehengen tevger azadi peyamdan Jigerleyin HPG'ye jastar Viyan Afrin Aygit Roşlar Çiyaşin Kotol u Ahmet Farkın dibêjin bava buna PKK're gelek kur jinu ve zindi bu xwe naskir hebuna xwe naskir gelek kur diber mirinê rakir ew kir hêz kir irade گلی کرد اصلا مرد کارت وی پناسه بکد نبرم مرن و جیانه در بو براستی جبر کو نه هبو نه چاند نه زمان نکاری بو باخوه نکاری بو بین زمان نکاری بو خایفاده بکن نکاری بو خواه پناسه بکن جبوی جی براستی مرد کاره بیجه پارتیا کرکری کردستان نه تنه گلی کرد اصلا همو جیهان مرد کاره بیجه هشیار کر براستی کنجی سالوسا یه پارتیه و حیان هاجی بخوین شهیده و سلینگا مایه و بخوین شهید انجی هاتی آواکره و حیا داویجی و بمینه تو جاری و پکه نکوه یعنی پکه دستپیک داوسا دستپیکش بو تنش بو گلی کرد هاتو آواکره مروایتی وش بو عمی جهان تکوشینه کی به هم پاد دات ماشانن و حیا داویجی و تکوشینه بمینه براستی جابروش هم جبو امواک ملیتان ریبرتی هم جبو گلی ما افروش کی پر گرینگه پر پیروزه براستی بکده کی پر مازنجی حیا روزه ایرو اف بردام دکه اراده کور ریبرتی دایما هزا کور ریبرتی دایما ام لوی پی و شوپینه و هر بچن و شوپا بردام بکن پی شوپا هوار ریحوال خونن دسته که هم ریبراپو شهیدین تابایی شورش آخواه و گله پیروز دکن پارتیا کارکری کردستان پکه که جبو ما و جبو گله ما چه ifade که لسر خطا چه دمشه افجی بخطا مظلوم دوغانا بخطا کمال پیرا بخطا hayri durmuşa بخطا Ali Çiçek'a بخطا şevin çara dmeşe Kurdistan PKK'ne cihanı Milisen Delal Ahmet en hebedeheli İstanbul'e çalaki keren Milisen Delal Ahmet en tevgera şoreşa yek buya gelen hebedehe ragant ku de çarçuva penga ve slavkina sala serkeftini ya çiluşeşanlı İstanbul'e van çalaki kerene leguri da xuyani 25 mijdarede saat Nive şeve 12 و نیوان تاخا سلاطین ایوبی یا ناوچه اسنیورتا استانبول آگر بردان دپویا شرکتا کارگویا منگه و سه kamyonan hatragandı ku depo be tamamı şevutiye.
Fransiska Sitiyer got qayyum parçeyeke ji zilma li ser gelê Kurd e. Berteken li ser tayînkirina qayyuman berdewam dike li Swîsre sekretera giştiya Bast Alternatîfa Bihêz a Basalê Fransiska Siter bertek nîşan tayînkirina qayyuman da. Fransiska Siter tekildarê mijarê wiha got. Sistema qayyum parçeyek ji zilim û zordariya li ser gelê Kurd e. Min tu carî nebîstiye ku li herêmên Rojavayê Tirkiyeyê qayyum hatibin tayînkirin. Ev ne stratejiyeke Aştiye ev tenê taktikeke ji bo tepsandikirina mirov û civake. Fransiska Siter wiha dewam dike. Tenê daxwazeke bingehên a Kurdan heye bi zimanê xwe bi çanda xwe bi xwereveberiya xwe bijî. Li gorî min divê Tirkiye bibe welateke demokratîk û van daxwazan pêk bîne. Siter balkişan ser azadiya rêberapoya di çareserê pirsgirêk Kurd jî wiha dawî kir. Ev keseke pir girîng e û di dema borî de çendin caran pêvajoya aştiyê dayê dest pê kirin. Ew ji weke mirovên li Kurdistanê dixwaze di heman astê de aştî çê bibe lê tu rabî zextê lê bikî ev nayê wateya destpêkirina pêvajoyeke aştiyan e. Ji rengirtî nameya 25 mijdarê şandin têkoşîna li dijî tundiyê bi xweparastinê pêkane. Jinên li girtika jinana Şakranê ji bo 25 mijdarê roja têkoşîna nav netewîya li dijî tundiya li dijî jinê nameyek ji Ajansa Mezopotamyayê mara şandin. Jinan di nameyê xwe de tundiya li ser jinê şehrmezar kir û gotin pêwîst e jin bi felsefeya jin jiyan azadî xwe biparêzin di şerê cîhanê yêsiyemîn de jin dibin qirkirinek giran dene. Divê were zanîn ku êrişên dijî jinê madî û manevî teva bîrdozîne ji ber vê yekê têkoşîneke bîrdozî dibe. Tundî diyardeyeke ku tevna ahlaqî, polîtîk û siyasî vînê dirizîne. Tespîta heya jin jiyan azad nabe, civak azad nabe duwarê çareseriyê de pir girîng e. Ev rewş li heman demê de penasiya mercên îro jî nîşan dide. Em ji her curê mafê mirovan û qanûnan bêparin weke navgîna meşrûkirina dewletê hukuk û qanûn mirov û saziya malbatê ku weke prototîpa xwe dibîne diparêze. Azadiya jinê bi rêgezên wekevî û adaletê dikare biafirandin. Eger li cihekî wekevî û adalet nebe zemîna azadiyê ji holê rabûbe xweparastin mafeke bingehîne têkoşîna îdeolojîk a li dijî tundiya li ser jinê bi xweparastinê pêkane. Xweparastin xurtkirina siyaseta demokratîk siyaseta ahlaqî polîtîqe ewlehî ya civakiye jinê gerî herî dawî gotin jinên girtî herî dawî gotin em hewl didin li zindanan li dijî polîtîqeyên tundiyê di nava betonan de têkoşînê bikin. Ev rastiya me hemûyan e rastî fêmkirina vê rastiyê diyar dike ku em ê çawaşer bikin. Eger jin xwe birêxistin bike tu hêz wê nikaribe li pêşiya serkeftinê bibe asteng. Komediya Matwayder û İHADê banga tevlîbûna kampanyayê ji bo girtiyan kirin. Dewleta Tirk ev demeke ji bo girtiyên siyasî îzole bike û li pêşiya piştgiriya civakî bigire kesên ku ji girtiyan re pere dişînîn ceza dike. Komelê alîkarî û piştevaniya bi malbatên girtî û hukûmxwaran re ya Marmarayê Matwayder komeliya mafê mirovan İHADê û saziyên sivîl ên dilê jî şerê taybet a desthilata faşîst dest bi kampanyayeke nû kirin. Hevserokên Matwayderê Dilek Sönmez demirdiyar kir ku armanca kampanyayê ew e ku ji raya giştî re bê rawakirin ku ev rewş nesûce. Hevserok Dilek Sönmez demir dibêje armanc ew e ku tevaya civakê beşdarî kampanyayê bikin. Malbatî kesên ji girtiyan re dişînin de esasê xwe de nadin destê girtiyan didin dewletê. Dema pêdîviya girtiyan hebe li ser hesabên xwe yên girtîgehê li kantînê hewcedariyên xwe distînin. Li tu dewletê demokratîk sûceke wihanîne lê li pêşberî me rejimeke weke dijminan nêz dibe heye. Ji bo valaderxistina vê pergalê dibe herkes bi hestiyarî tev bigere. Berdevka Komisyona Girtikana İHADê Meral Şahîn jî di daxuyaniya xwe de got ku pêkanînên heyê ti bingeheke hukukî nîne û got ji bo dabinkirina pêdiviyên jiyanê pêwîstiya girtiyan bi alîkariya derve heye. Armanca pêkanînên bi vî rengî tepsandina muxalefeta civakî dixwazin girtiyan bi tenê bihêlin û piştevaniyê têk bibin. Em ê dev ji şandina pereyan ji bo girtiyan bernedin. Banga me ji bo sazî û dezgehên siyasî ev e ku bi dengeke bilind li dijî vê kiryarên derveyê qanûnî derbikevin.
بلی گودن جمعن و چین ساعت ده پیشکش کرن آنا خاطر ودن باشه.